No te rangi nei I tīmata I te whakaharatau a te kapa whutupōro o ngā rangatira. Ahakoa I raro rātau e putu ana I te rātau, he maha ngā mea hou kua huri mo te tau hou. He kāhui whakaako hau, he kaitākaro hau hoki. Koinei te wā tuatahi kua whakakotahi te tīma Chiefs mo tēnei tau. It's fantastic. Like you said, there is a lot of new faces in the group and I'm one of them, but been welcomed with open arms and it's a really refreshing environment, really relaxed style, but when the boys have been asked to get in and do the hard yards, that's exactly what we do. Engari hei tā Richard Kāhui o Ngāti Maniapoto e harama ngā kanohi hau e riro ai te ika I te ati. What's important for us if we really want to win this championship is that guys like myself and Liam and guys that have been around really step up and show the way for the guys that are having their first super season with us. Ko ngā kaiwhakahaere hoki kua huri I tēnei tau, ko Dave Rennie rawa ko Wayne Smith ngā kaiwhakaako hau. They're really excited about a new management group as well, a new coaching staff and just bringing fresh ideas in and yeah, everyone seems to be pretty excited and really pumped up for the start of the season. Ko Dave Rennie o te Atiawa, nāna I tō mai ai ngā kaitākaro Māori, pēnei e Aaron Cruden, rawa ko Robbie Robinson, me tana tumanako ka eke panuku hoki rātou. That's the challenge. We've got to get some quality set-piece ball and be able to recycle some fast ball to get the most out of those guys. I whakamutunga te tīma nei I te tēpu Aotearoa I te rātau, kei te tumanako hia mā ngā tāngata hau nei rātau e taki atu ki te wiki tōria I tēnei tau. Te he mararau hihi, te karere.